Siz sport сүйүүчүсү болуп, өз командаңыздын же болбосо сүйүктүү спортчуңуздун жеңишине ишенсеңиз, анда XBet букмекерлик компаниясына акча коюучуга ээ болуңуз. Видео астындагы ссылка менен өтүп регистрация баскычын басасыз, андан соң телефон менен регистрация болууну тандайсыз. Анткени бул эң оңой жолу. Баарын толтургандан кийин телефонуңузга логин менен пароль эсемес болуп түшөт. Войти кнопкасына басып кирип логин пароль жазып кирсеңиз, акча толтуруу жолдору чыгат. Оппана. Мынау ким дейм? Мен сенен сурап атам, ким ол? 5 минут мына жаққа кетсем, біреумен жетелешіп қаласың. Мынау ким дейм? Нормальный бала екен, ким? Не фильм, ким ол? Братишкам бол. Ана братишка, ұмытып қойым, ким ол? Ким ол? Өзің кимсің? Мен жөніне өтіп кетіп сұрап қойын дедім, ата. Игілік, жаштар, бақы болма. Оппана. Жаныңдағы кім? Какао, 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 какао. Емкеде отыр. Болды, илама да сен, илама. Емкеде отыр. Илама, ей. Мына рустам салды, қара. Илама. Нурлан, тур. Нурлан дейм. Не, жаман іш көрдің бі? Қантип білдің, түшір көп кечке сүйлей бердің. Асел кірді түшімі. Боянамын деп маймыл болып алдыр. Асел без макияж мұндайлы. Асен болса тешің жаман. Екің издешпейті ашқан сарда бақтыл болғы әмі. Қыз ду болдар, мынтип темірге сызға олтыр өрсең, кейінкісі да қыз түрілет. Biz kaçan gelinin kolundan çay içeriz. Sizlere kelin gerek bir çaynek mi? Tefal alalım da. Ay, men erkek bolğondaçı 500 katını alatılem. Toyunda uşunday bileybiz. Men biraz butqa tur olayın, anan üylönemin. Ay, sen 3 yaşında ele butuna turgansın. Ne, çoloksun, basal baytasın mı? Privet de. Privet. Kaşların lavra oyleyiz, çaşların finçoza de. Berinci telefonuma. Жоғолчу нары. Berinci telefonuma. Бар жоғолчу. Ne? Hazır şapak şeysin. Ay. Короче, жолуушка чыкканда кызды шарт этесиң. Сенин каштарың лавройлист, чачтарың финчоза деп. Ой, билемеже. Статусуң мегабайтты түгөтөт. Мен үйлөнбөймүн. Мага кереги жок азыр. Өзүңүздөр эле бир кызды алып качып келип, келин кылып, кул кылып иштете бериңиздер. Пожалуйста. Сиздерге нан жабыш керек да, туурабы? Андан көрө духовка эле алып берейин сиздерге.